Pa mor Hambon ti'n meddwl yw tref Caerfyrddin? Hambor? Iasi. Am y tro cyntaf ers 2006, fi wedi gadael y ffarm. Heddi, fi wedi dod i Cae-fyrddin. O i fod yn onest, sa i wedi gweld un ca hyd yn hyn, so dwi bach yn siomedig. Gadewch i ni weld faint mor Hambon yw tref Cae-fyrddin. Chi'n licio ffarmo? Iasi, cha Masi Ferguson hwnde, gyda hwn chat fi. Beth yw horsepower hwnna de? Cofia, math cefen gwlad ar hyn o 25 past 8. 1 munud, please. 1 munud fi'n para fel arfer. Fuck me, boys. Iawn, diolch yn fawr. Chi'n joio ffarmo? Ffarmo? Yeah. If it was Meghan Markle, I'd tell you something. Okay, Meghan Markle neu Di Jones Llanilad? We carry Di Jones. Pa mor Hambon ti'n meddwl yw tref Caerfyrddin? Hambor? Wyt ti beth wedi bod yn Mart Caerfyrddin? Was Mart i gael yma? Ti'n bod Mart fel 160, 170, 170, 1 guineas, 180 guineas, 190 guineas, 100 guineas, up and away, 200 guineas, 210 guineas, 220 guineas, up and away, the best in show here, we got the best of Suffolk in show, up and 24, 50. Unrhyw un fel la? Na. Na, chi'n atgoffa fi o Bill a Gary Cwm Sychbant, wartheg, a mae cwpl o ieir nhw hefyd. So, os chi beth moyn wien neu rhywbeth, dewch lawr. I don't understand you, sorry. Oh, do you want to have a chat with us? Do you like farming? Well, I love it up to a point because when I was a child... Reit, fi'n mynd i stopo ti fyna, achos mae hwn eitha diflas. Beth sy'n wath, badgers neu vegans? Well, I don't think any are bad, and the badgers have got a right to live. Yes. And I believe... Ateb o'n i moyn dim stori, yn reit iawn. Yeah. Masi Ferguson neu John Deere? I think... It is a type of cow. I know. Oh, cow. They do tractors, and John Deere do tractors. Yes, they make cows now as well. Do they? Yes, right. like a new type of technoleg. Right. Beth sy'n neud Hambon da? Fi ddim yn cyd-fynd â'r term Hambon. O, reit, iawn, enw i ddim mynd yn political. Mae bobl yn unigolion a mae'n bwysig bod nhw yn gallu mynegu hunain a byw bywyd. Di Jones neu Di Beint? What does Di Beint do? Ifed peint, gallu siarad gyda menwod wedyn. That sounds good. Hambon? Like a Hambon. Like, think now you go to a market in Royal Welsh. Yeah. And there's a guy there, like, Iasi, drycha buwch yma, drycha tîn hwnna, Iasi, good thing, fi'n mynd i prynu hwnna. I don't think I would agree with your definition of that term. Mae na culture divide pryd mae'r ffermyr a mae'r pobl ifancach. Oherwydd does dim arian yn y ffermyr. Chi'n dod i gael sgwrs beth i ffarmo, neu chi'n siŵr na'r? Oes yn breched o'na. Beth sy'n neud Hambon da? Siarad fel ti'n siarad, anyway. Tractor mags. Ydy ni'n beilo nawr? Dim rhaid nawr, falle. Cael peint gyda Mark Drakeford neu peint gyda Di Jones Llanilad? Wel, gyda Mark Drakeford. Beth am fywyd Di Jones de, a popeth mae fe wedi gweld ar sgio mae wedi wneud, a mynd i'r shows, a canu opera, bita steaks, a drefo tractor, a ffarmo, a silage, a popeth arall mwyn ei codi'n 3 gloch y bore, stwff la. Ie, ges i'n fagu ar ffarm. Do you know what a Hambon is? I haven't got a clue now. Right. A beth yw eich dy ti, godro pob di sil am 3 gloch y bore am weddill dy fywyd, neu goffo mynd i capel a pob di sil? Godro. Well, sa'i moyn mynd i byd i church. Church is worth for you, chan. Oh my God! Masi Ferguson neu John Deere? Case. Oedden ni'n beilo nawr? Ni'n beilo nawr. Sa'n meddwl ni. Ydyn ni'n beilo nawr? Yeah. Gret. Iasi. Reit y boys, fi wedi bod rown Cae-fyrddin am rai fi gweud fi'n siomedig iawn dros ben. Sneb yn Wellingtons, sneb yn overalls, a sy'n neb yn swno fel fi. Ar y Hambon thermometer, fi yn rhoi 3 allan o 10. Shit show Cae-fyrddin. So mae fe'n rhan bach o pobl y cwm. Oh,